pemakaman almarhumah Maria Magdalena Leksagala dan almarhum Yakobus Kananggala, seperti biasa dipanggil NSC. Oh, Saloso tim teh, Saloso. Saloso tim. Saloso tim. Almarhum Nuriani, salam kenal. Oke, salam kenal juga Nuriani. Pwede mo na sendiri, ano, pinulan. Oh. Ito apa na bang? Pinya ano daw nanti. Dia bicara ko, corona lang lang tasat. Hindi tayo perlu alang. Ano bi mutan Indonesia? Bos mo, ano bi? Batu apa itu? Iya, bukan keluar naman yang poyong itu. Ano sepi alaman dari pinya. Cuaca cerah, iya. Cuaca sangat cerah. Patah jarak aku ri. Apa nih bol? Pran. Sirat dulu mau petar. Cik. Salam sehat selalu Om Pit. Oke. Terima kasih.
Sokpo. Tanduknya menghadap ke bawah. Sokpo. Semalam ya belum mengenaskan rekam yang itu iyalah kalau di daerah sini itu ya Paul yang membuat gerbau yang di depan dan nanti saya yang Venesi. Ada sekitar 80 gerbau yang akan dibuatkan. Kayaknya ada M14 Monga. Halaman Ya, kami nak bawa kita sama nasab para korban itu tingkaran
Ilmu kita yang dipertama mereka sekitar siapa mereka. Jadi kita mereka pengakuan. Jadi mereka Islam teknologi. Dem bain pilo, bay kalau tak bain pilo, nak buat, when nak buat wan dulu nak ni kaya sama tu wan. Oh, bantai 200. 150. Ini kulingnya. Yo. Behind them, under the two roosters, there are two white things. I see. This is the skull to proving that they won from the battle. Okay. You told me yesterday. Thank you. But we are not cannibal. We are not killing our children. Hah? Badan mana teh? Badan mana? Ada dan duit tak dengan Aku dikasih rokok. Kurang malu tetek host na iyo mana ini host belajar ini bosku maklumi saja ya karena kompet lagi berhalangan jadi semua itu butuh proses jadi kita baru belajar ini Iya. nonton aja apa yang ada. Cek satu. Bisa kami pegang dekat presiden itu Bang. Bagian operator sound system. Iya kata bombong kalua natara pangamasangka di hotel pangalisan na tandung kalona Salam dari Nabire. laku ang torang pumping kaya inde aluk na tumbi 100 sangka na paapali mana po aluk inde daw lalo masios so na po sangka ate daw rara situran tadi ban nasiran na pandan balana antala limbong untong konya lole ko anong nesungi kula sumalena
na di patunan ng ide esungan na di Sandakara daotainan na di takin ni kaya nga di kula pumasura di Salembangi kanore mauli latanay lalindo toro maadoko unne sumo maalialia ku pamasiyang sambu ireke ba makairin na tarang pangamasangka ku pamabong baluangan ni reke ang pangabebekunin di Tandung Kalonakan. Yang itu keluarga almarhum Papa Wilson Makassar siane Pani Karwaya Tumadatu siane Depin Batu Papa Pita Palopo Pongacici Karwaya Tumadatu Mama Willy Sangata Nene Segin balik Tumadatu Ne Depi balik Tumadatu Siane Anggi balik Tumadatu keluarga Mama Deo Karwaya Tumadatu Pastor Agus Tiku Padang Marisa Makassar Emilianus Jogja keluarga Bapak Adit Jakarta Bapak Anlisa Lampio Nenek Adit Batu Bapak Sira Sorowako Siane Adel balik Mama Abi Siane Nenek Bastian baik Puri Bapak Abi baik Puri almarhum Nenek Teddy baik Puri Bapak Komix maaf alamat kosong Bapak Anto baik Puri Bapak Joyce baik Puri Bapak Arini baik Puri Bapak Andisa Tungkunan Pongpali Rantebokne Liatum Matalong Piriman Sinara Tatorongko Piriman Sinar Tatorongko Manado Beni Ijab Makassar keluarga Nenek Dapin Redpa Makassar Papa Regan Makassar yang betul-betul tamu jomen sebelum di pertama tu tamu balang ayah tu lalan yang mau tak menolak itu udah main jadi lagu kamu tu manglah kalau tak ngasih apa nala dipakai mak rombongan kudu panglani alalai dulu dan aku pakai di petambay ko minta kung patamanasan kita nampak to tedong imanan patamay nalago keluarga demo tamunta yung may na malibang ang pagkukis sa salongan hindi mo ganito yung papupunganan tarima tamunta Terima kasih. kutulala ko nito keluarga latama mo to tamunta na malibang ang pagkukis sa salongan nah, ya to terong dipakai sampai marobongan na wali padono to. Labi pasadya to kamu to mangla. Na ni patamay to nang terong di puparobongan. Naya to terong tayo pa na di petambay ta eliu mo lalan na may naulat to la marobongan ni pa yo mo kirikanan to terong. Alay mga pidolo to terong mi dako pag di petambay di mana patamay. Yo, tambangan rombongan Bapak Agusti, Bapak Leban, Bapak Agusti, Bapak Leban. Kutole pala ko minto keluarga tulalo makpapangan tasadi dia may tayo ng papapanganan latama mo tamong tayong may na taibang pikijo